Zdravo svima! My name is Dunja, and welcome to episode number 2 of Serbian Corners podcast. For this week, we have prepared a rather interesting episode for you. The topic of this episode is food in Serbia, eating and drinking habits of Serbs, as well as my experience as a vegetarian in Serbia. Now, this text is slightly harder than the last one, as it is A2 level of vocabulary. But even if you're not there yet, there is definitely no harm in listening to it. I encourage you to listen, check yourself, and expand your vocabulary. Your homework will be to take a paper and a pen and to write down as many words as you can from the text that fall under the category of food and drink. Also, we would like to hear about your experiences with Serbian food, so feel free to write it to us in the comments on YouTube. Don't forget to like, subscribe, and enroll in our courses if you want to study Serbian language. Before we start, I would like to explain a few words that will help you understand the text better. First, we have obrok. Obrok means a meal. It can be breakfast, lunch, or dinner. So, obrok. The next one is razni, meaning various, of different kind. The next one is naročito, which means especially, so it's going to be a very useful word for you. You will hear it a lot. Then we have ljubitelj, meaning a fan, a person who is a fan of something, an enthusiast. Next one is a verb preživeti, which means to survive. Then we have another verb, prestati, which means to stop doing something. And the last one is izbor, which means a choice. Okay, let's start. Ako ste bili u Srbiji ili živite u Srbiji, onda znate da je naša zemlja poznata po hrani. Međutim, za neke ljude naša hrana je izvanredna, a za neke baš i nije. Srbija je poznata po velikim porcijama u restoranima, po slavama gde se mnogo jede i naravno po mesu. Za neke Srbe obrok nije obrok ako u njemu nema mesa. Srbi vole razna mesa, ribu, piletinu, svinjetinu, jagnjetinu, teletinu. Kao što vidite, naročito vole crveno meso. Interesantna stvar je da neki Srbi ne doručkuju ili doručkuju samo kafu i cigarete, što baš nije zdravo, naravno. Srbi su veliki ljubitelji kafe. Kafa se pije ujutru i posle podne, a neki ljudi vole da je piju i uveče, na primer moja mama. Ne mogu da govorim za sve Srbe, ali Srbi obožavaju da piju kafu istog trenutka kada otvore oči ujutru. Prvo kafa, a onda doručak. Često ćete čuti od Srba da ne mogu da funkcionišu dok ne popiju kafu ujutru. Kad doručkuju, Srbi uglavnom jedu jaja. Tipični ručak u srpskom tradicionalnom restoranu izgleda ovako. Prvo se jede predjelo, to je obično sir i pršuta, zatim se jede supa, a onda glavno jelo. Glavno jelo može biti sarma, punjena paprika ili tikvica, gulaš, šnicla, roštilj. Takođe, Srbi jedu puno hleba. Uz ručak se pije rakija ili vino. Posle ručka se pije kafa. Srbi su generalno ljubitelji teške hrane, što ćete moći da vidite ako odete na slavu kod prijatelja iz Srbije. Naravno, u Srbiji se ne jede samo meso. Jede se i dosta voća i povrća. Mi volimo salate i sezonsko povrće kao što su paprika, luk, krastavac, paradajz, kupus,
a od voća jedemo banane, jabuke, kruške, breskve. U poslednje vreme avokado je vrlo popularno voće u našoj zemlji. Moje pitanje je sledeće. Kako da preživite ako ste vegetarijanac u Srbiji? Ja sam vegetarijanac već 8 godina. Kad sam odlučila da prestanem da jedem meso, ljudi su mislili da nisam normalna i da je vegetarijanstvo u Srbiji nemoguća misija. Prva stvar, vegetarijanac u Srbiji često sluša pitanja kao što su: ako ne jedeš meso, šta jedeš? Ili da li jedeš piletinu? Ili moje omiljeno pitanje: a ne jedeš ni ribu? Ne, naravno da ne jedem ribu i riba je meso. Ali to je srpski mentalitet. Svaki put kad odem na slavu moram da slušam isti scenario. Vegetarijanci ne jedu ribu, ali jedu sir i jaja. Srbija je takođe poznata po siru, imamo fantastičan sir, naročito u zapadnoj Srbiji. Druga stvar, u Srbiji nema mnogo izbora za vegetarijance ako volite brzu hranu. Brza hrana u Srbiji to su pljeskavice, ćevapi, sendviči sa šunkom, giros i tako dalje. Treća stvar, ni u tradicionalnim srpskim restoranima nemate veliki izbor vegetarijanske hrane. Obično je to samo rižoto sa povrćem, grilovano povrće ili pomfrit. Hvala Bogu, imamo salate i sir. Kao što vidite, nije lako biti vegetarijanac u Srbiji, kao ni generalno na Balkanu. Zato volim da idem u restorane internacionalne kuhinje i da stalno probam nešto novo. Naprimer, obožavam italijansku kuhinju, indijsku kuhinju, libansku, sirijsku, tajlandsku, japansku. Tamo je mnogo veći izbor jela za vegetarijance i vegane i zato uvek biram da idem u restoran koji nije tradicionalni srpski restoran. Od tradicionalnih srpskih jela obožavam pitu sa sirom i prebranac i planiram da to naučim i da spremam. Okay, that would be all for today. I hope you enjoyed this text. The transcript for the text is going to be in the description box so you can revise it if you want. And don't forget to do the homework. If you like this episode, follow us for more and, of course, register for our classes if you want to learn Serbian language. I will see you next week. Vidimo se!